Solar project ki parlopon hatoka hawaralong rong pho arat pen phirangkya mai kangni. All Assam State Karate Championship surihini rank korapti di pholong se bipo. Hanjang langso jang terang arong Asami hunmili tisopi net chepa undun. Karbi Anglong life adapa birta long peneli sami beauty BP pinie birtang ton pen arjuponik tha. Lakhan ko raisi Borjan constituency along 1000 megawatt solar panel kipangni jalong kadokave suri krener cap achiria long le parluponlo. La solong hatoka hawar pen rong phoki parlupon lake hemari timung langtu kramsa sarthirongpi bonglong krolapen hatoka gaung henlo. Larong pho pen kipang dakpon kipang ni vekji a solar panel plote nile tumalong le kidun anapangke compensation ang pisirak nang popusi phirangkyang no ningje. Hadagarong arat pen kaning je pon ke phisar phusar pen labang solong lelong sai chuti ki pon bom sing bang pomlo sitamenon ke solar panel nang ki biji pupen nil tumke chuti ki athaya viderlu nasi nang ki bivek ji lepute prabjin pen compensation nang pisirak not athenil tumta longle sai chuti ki je phan along ka prektame kinam keret chot pen tame chuklem dum nang kokko longle ki konplin na ke kina hokke nil tumta thetan athela so anam pensi nilitumta han theng chujor bomsi hemrit kachelana tum tadu sitami council so longde ponvek populote kupujila lasi alara bangke compensation bangle nang pipa prabjinon puta Karbi Thomas council ke chariya tuma phan chuni padok so solar project compensation kipinayan kilongayan apoisa tanang pisera kasante nilitumta lining arongko kanandayong si solar project pondet artitame netum pon compensation long lok te la so poisa ke long mesi nim ta long kaprek tame long le churi duni pan ajakong doko ko se netu ning thelo la si la ke long na ya son an tame nang pia prabi pan sini tunda atheli tum kar be khai tum ke e rong rup atok anu do tum ke anut dine saguri mane service ki to petta kali ki to kara saidi ke chongdat jet ara saidi heng lohan kachyor atum saidi ani bang tami pisu su chelanai panta dani ahani peng ani theng plak yoram di patang ti pisu su panda ti chu pajini panta avi pana ki tum saidi lasi akan ho bang ti tan lo so joni si la ken ho na madim pu tami to gomen so nang kang hon lo nang kombinasyon tangga ba nang pipu pu alam adulong ni tum ratum tami asila bang so tangka bang ni tum nang pipu prab dino lan do ken ho bang ti tan ni tum tami Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. All Assam Karate Association pen kipatir pipon pining surihini rain kora plia baha All Assam State Karate Championship Diphu Kasa Stadium along kido Sarsing Teron Langkung Habe Multi-Purpose Sports Complex along si bipon pupusi Local Organizing Committee pen phirangkya mai kangni Phirangkya mai long Karbi Anglong Sports Association akong chunbang Pankaj Teron na pen Local Organizing Committee amai phu EM Richard Tobia tumpen kaning je ponke kupai kimi pen pining surihini ra in koraptia baha All Assam State Karate Championship Diphu Kasa Stadium along kedo Sarsing Teron Langkung Habe Multi-Purpose Sports Complex along si preni phaing ko rakit hompen ni phaing ko rak shogar ni an pedo ponpong lapen labangso kachapati mission pen ki pachun Pamit Hekjaphan All Assam Karate Association lapen kasa tungchirap chitusi langchari ponbomlo lapen labangso kachapati kitchengar ni aluhiaman pen Karbi Thomas Council CM Dr. Tuliram Long hangaphansi hang ponuputa pachini lapen halapu Others Chaudhary General Secretary All Assam Karate Association pen ke pachini ke labangso kachapati long sub juniors cadet under 21 senior tumaphan pedoponpo lapen lada kachipati pen angsong angdeng mate national level angdeng an kachipati dunjia phan ingwai ponpo lapen kadukave thongke rakki district pen kachipati bang thwa bang phi atum kadukave bangsuri ki thom an bang ji puta pachini Diphu Langkung Habe auditorium holote multi-purpose stadium mate thakibo kichu karibo karone jate je amar programote bhal solabo karone amar local arrangement karone ami muk
ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হৈ দিছে সেইটো ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে যে প্ৰগ্ৰামত চলাবৰ কাৰণে আৰু চিফ গেষ্ট কালি আমাৰ চিফ গেষ্ট হ'ব ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহা চিফ গেষ্ট হ'ব আমাৰ CM কাৰ্বি আংলং সফল কৰিবলৈ বা স্মুথলি কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ আমি লোকেল অৰ্গেনাইজিং কমিটি ফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু লগতে স্পেচিয়েলি গোটেই টেকনিকেলবোৰ বা গোটেই চেম্পিয়নশ্বিপটো ভালকৈ চলাই নিবলৈ অল আছাম কেৰেটি এছ'চিয়েশ্যন তেখেতসকলে আগভাগ লৈছে সেইটোৱে এতিয়া মই প্ৰথমতে আমাৰ LOC বা লোকেল অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ আমাৰ ৱৰ্কিং চেয়াৰমেন শ্ৰী ৰিচাৰ্ড টকবি তেখেত হ'ল EM কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল লগতে কেৰেটি কাৰ্বি আংলঙৰো তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেখেতে আমাৰ লোকেল অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ পৰা যি প্ৰিপাৰেশ্যন সেইটো বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাম News report long sedarangti Karbi Anglong live. Bokajan MEC constituency ke parlo hanjang langsung jang terang rong tiso hemang supi karitang komol tiso lapen karitang sabit terang piatum asupi aki BC hunmili tisopi kedam tang chitie chiklo ni phai inquest keparni net National Testing Agency NTA University Grant Commission UGC tumpen kakonda National Eligibility Test NET exam along qualified for assistant professor and admission to PhD angdeng 87.97% lapen 152.14 marks chepa undun si hanjang lang suara lapen don rapaphan nongmi 1 pilo alangli ki charlie anat kachipa duk pen sari hajan high school ang deng charlie si DR college golaghar along anparta Eastern Karbi Anglong college along BA ang deng chepa unsi Assam University Silchar Diphu campus along master degree mate MA ang deng chepa undun si non anong deng an nang lilo Karbi Anglong live ke lang naman kardo pa zero non nili gitu ke dak hanjang langso jang edarong pini nili tum ke bang lapan ka humri lah lo isi Karbi Anglong live han project abirta mate isi good news mate birta kimi awson karjulong sini tum bang lo nili tum ke bang lah lo dud angjir dak sang sami hunmili tisopi alangli 2024 pining aningkan lo NTA lapen UGC atum kakondak pon pen NET pula bangso asad lang lo alangli cipa undun si assistant professor alangli cipa undun lo asinon alangli hem sinili tungwang si alangli tumpen isi hini napu alangli pen kachini ji pate karjuji aphan sini tungwang lo Lancho takali alangli kedam tang Karbi jutang jubat lun tomuanat kachirap dun kithe tan pen lamarjan ana sitami chiparjan dun bom abang philu kedam tang surihini ra krener ke paningkan Karbi Youth Festival along sitami Miss KYF winner chipalong dun anparta alangli News 7 Northeast Portal News Channel along sitami kedam tang surihini ra kriser ke pen news anchor sitami kiklem chirap dun bom abang philu 2019 na hotel no nili News 7 Northeast channel long se kami nili anchoring aside ang kami no ante nomma obi kini atong han kupason message kiping tu si Mrs. Kipali kanting bang kelalo non obi kini chari ba matum se kami ki chari ahin bang jasimet important bang chipina ko he na entertainment ahin se kami anang ditu claim tum tami sidami entertainment along malat interest cipi pustami na kichari hina sidami ci unang kichari bang sidami anso ci body ponang ko Lason si ning karong ning chekhang on AC News 7 Northeast staff abitung hanjang so press club khatkhati press club abitung Manja press club Dilai press club Karbi Students Association mate KSA Central Committee chunbang desoi teron anparta Bokajan District Committee tumpen ahim an humidamsi Karbi poho manpeng pen archudamsi kiklem kidam kimi senja phan hirjumi pajertikang exam ni pidon lo labang so exam ho kupini
leak lesson question paper ki dik la puzon alam ti de komat ko di exam lo September 29 arni mili exam tong lo la bang so result ni chilong lo 17 October tapen ke result bang ang take me sense chilong lo ni preparation bang ke la architing pik lo non happen kali lo ni 2020 ningkan si ni post graduation si kami chipang lo Assam University di campus pen lapen ke lada api ni di pinang prepare lo lapen ke ni di private sekolah long sedami teaching lapusan claim tu lo lapen lada kena soda pinang upward and the head ni di self study pensil di body lo lapen ke YouTube channel lahai follow lo online test sedami ni di pinang material sekali lo cari lo lapen ke cepat buku lo masih nona bang pesan misal di jatang cilong lo tapi yang happen sih kami pan full support nang pilo Bukajan penanan terang Karbi Anglong Live. Hamran Government Higher Secondary School along NDMA pen, DDMA Cherap pet pen, NDRF, SDRF, FNES atum pen chikli ke wang hut ka chere thek Japan mock drill kapaklang jarme ke deng. National Disaster Management Authority pen District Disaster Management Authority tum Cherap si Hamran Rongsati Hamran Government Higher Secondary School along Ninia Baha mock drill bipon. Labang Soja Mekalong Incident Commander in Charge Anparta DDMA Branch Officer Pranab Deorapen Mei Puponsi Jasemet chikli ke wang hut them kiru Tumon thipi ke wang hut munida pran kapi jogjing Anparta lang thipi ke wang pen munida tum ke du ke tha ka chire pen ka chisik meg Japan chirokto asiki hipon. Labang Soja Mekalong West Karbi Anglong DC Saranga Pani Sarma Chitongdu Linya Baha chirokto asiki Pialong Guwahati pen NDRF SDRF, FNES, medical team atum chitudun si lokachali Kingso Marpen, Jongara Pan Kuson Pensi, Kachingrai, Dun Thegji Lapen, Kipajok, Dun Thegja Pan Hanpon. DCSI Himalong District Project Officer with Joy Maibang Sapen Kithan Lapen, NDRF Lembang Peten Pen Namthi Kilong Ponalamthi Arjuk Sama. Hamran Pen Daniel Karbi Anglong Live. Tang te pinya biar tak kena pansi kang ton poniklong kardong.